To je zvijer, a ne pas. Ne kužim kako ne postoji zakon koji bi zabranio da ljudi drže zvijeri tu u naselju gdje živimo. Kakav gazda, takav pas. Ti njega vidjela? Imam noćne more od tog tipa. Eno ga. Dobar dan, susjed. Baš pričamo o vama. Dobar dan. Kažem, Tihani, kako ste nam baš neku novu energiju donijeli u kvart. Da, neka drugačija atmosfera, evo, otkad ste ovdje. Dobro nam došli. I sretno. Hvala vam, hvala. Što, stalno neki radovi po kvartu, a? Da, Marta se vratila, pa sad malo češće kose, podrezuju ta stabla, što god treba, ne? Svi ti radovi zbog jedne osobe. Ha, pa Marta je kraljica našeg kvarta. Evo, to je njezina kuća. Kako mislite njezina? A mislim, bila je njezina, da. A sad je vaša, da. Pa ja sam kuću kupio od Olge. E da, vi ste kupili od Olge, a Olga je kupila od Marte. Znate, ma svašta se tu izdogađalo u našem kvartu, joj. Ma sigurno ćete upoznat Martu, ako već niste. Ona vam se tu dole niže doselila. Susjedi ste. Asta, idemo.